Pamtite li Jugo, a Jugoslaviju? Borsane, Iskra telefon, Šteficu, lektiru, kviskoteku, trouglasti jogurt. Tu smo. Jer nakon 45 godina od njegovog prvog pojavljivanja na tržištu, moja kravica je odlučila da na police vrati trouglasti jogurt. Da bi omiljeni proizvod iz daleke prošlosti opet postao hit, svu snagu nostalgije stavili smo u službu brenda, a Trougao predstavili kao delić prošlosti za kojim svi čeznu. Zato smo na samom početku udarili u tanke žice i sa 3 kratka TV spota zapitali naciju koji delić dobrih starih vremena vama nedostaje. Ljudi su prihvatili poziv i na društvenim mrežama potekla je reka fotografija, sećanja, statusa i poneka suza. A onda smo zaronili u arhive i na TV kanalima zavrteli odavno zaboravljene filmske trake iz prošlog veka. Bez obzira kojoj generaciji pripadamo, svima nam nedostaju dobra stara vremena. Makar delić. Moja kravica Trougao, ponovo u krugu porodice. Da bismo probudili nostalgiju i kroz print, City Light i billboarde, kreirali smo seriju porodičnih portreta koji su bili izuzetno popularni u trouglastoj eri. LED billboardima podsjetili smo potrošače na dobre stare slajd projekcije, a radio kanal je bio idealna prilika da obnovimo vesti iz onog vremena. Širom naše zemlje biće postavljene revolucionarne telefonske govornice. Juče je sa proizvodne trake sišao domaći color televizor sa čak 2 kanala. Od sada možete pronaći jogurt i u trouglastom pakovanju. Bile su ovo vesti kao nekada, ali jedna važi i danas. Dobri stari Trougao je opet među nama, bolji nego ikad i jednako drag kao nekad. Moja kravica Trougao, ponovo u krugu porodice. Nostalgija je stigla i na naslovne strane. 17. maja ceo tiraž čuvenih večernjih novosti vratili smo u 70. uz pažljivo probrane vesti iz prošlosti. A onda smo istu stvar ponovili i sa loto izvlačenjem. Dobro veče, dragi gledaoci. Večeras izvlačimo brojeve 22. kola igre na sreću Loto. Moja kravica Trougao, ponovo u krugu porodice. Šta još reći? Kampanja je ostvarila odličan prodajni uspeh, ali još više raduje činjenica da su i omladinci i omladinke oberučke prihvatili trouglasti jogurt. Tako će nove generacije steći nove uspomene, a legenda o trouglu će nastaviti da živi. Jer, bez obzira kojoj generaciji pripadamo, svima nam nedostaju dobra stara vremena.